Lalela-ke ngilapho kabhalani khona la ngiqophe khona umlando-ke manje esigameko njengoba ubona nje u-100 ula siyaswapha yabona manje lapha sisemanzini manje celebrate vele nje manje futhi ngizokhipha nesikhwakhwala lesinye vele umsizwa lengilwela umsizwa ngibuyisa bonke umsizwa phela Ithwasa lekhansela-ke sele la-confirm ukuthi-ke ngeke liphinde libe ingxenye yani yekhuphuka nezakho njengoba-ke lingazawudlanga-ke umhlanganiso. Sikhumbule ukuthi-ke uNjoko njengoba lokhu ejabula kangaka ey'nkundleni zokuxhumana-ke uye wawina-ke laphayana-ke kuyona-ke ikhuphuka nezakho. Kodwa-ke ithwasa lekhansela lisho kahle ukuthi-ke lona belinethemba ngenxa yokuthi bese lihlala isikhathi eside lingu-number 1 laphayana-ke kuyona-ke uvoto lolo kade lwenziwa. Uphinde washo futhi kabanzi-ke ubaba laphayana ukuthi-ke into eyinkinga ukuthi-ke abantu kujike kwenzeke indaba zobuqophololo kulona-ke imncintiswane njengoba-ke sibonile ukuthi-ke le nkunzi egcine ithatha-ke umhlanganiso noma-ke iwina-ke okuyiyena-ke uNjoko ube ngumuntu-ke obekade aziwa njengomuntu ewunumber 3 kodwa-ke kuxakekile-ke ukuthi-ke ube unumber 1 kanjani-ke esikhathini-ke esifishane kangaka-ke singeke sazi bafowethu. Kodwa-ke okuningi sicela ukuzwa-ke kunina kuma-comments ngokuphawula kwenu.